ଏଇନା ଆମେ କର୍ମା ଆଜି ସେମି ତରକାରୀ। ସେମି ବଡ଼ି ଆଉ ବାଇଗଣ କରି ପହେଲା ସିଝେଇ ଦେମା। ତାରପରେ ଆମେ ସେମି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧମା। ମସଲା ମସଲି ଦେଇକରି सेमी तरकारी रांधमा। इना सेमी तरकारी लगी टमाटो प्याज देदेनी। तारपरे हल्दी तारपरे मिर्चा गुंड देदेनी। तारपरे नमक देदेमा। नमक देदेमा स्वाद अनुसार नमक देकरी घाटी देमा। तारपरे सीधा आइथिबा सेमी के पके देमा। टमाटो मिली गले सीधा आइथिबा सेमी के पके देमा। टमाटो मिली गला तारपरे आमे सीधा आइथिबा सेमी तरकारी के पके देमा और ढाकी देमा। मसला मछली दे देमा और टमाटो सॉस के पके देमा। तारपरे भरपूरी घाटी देमा 10 मिनिट तक। ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା ଆଜିର ସେମି ତରକାରୀ ରେଡି। ସେମି ତରକାରୀ କଲେ ଆମର ଆଦ୍ୟାସା ତାର ମଞ୍ଜି ମାନେ ଖାଲି ଖାଇଦେବା ଆଉ ସେମି ନାଇଁ ଖାଏ। ଆଉ କେନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଭିडिଓ भल लागले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबे और कमेंट में कहबे।